twongeye kubirizaho abakunzi b'Ikirura TV aho muherereye hatandukanye, abo bwije tubahaye mwiriwe nabo bukeye tubahaye mwaramutse. Uyu munsi turi n'akazi rimwe itariki ni 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka no 2025 kuri mikoro ni Mutungirwa Sava na Juste Bigizi tugiye kubagezaho amakuru y'akarere ndetse n'ibiyaga bigari uko byifashe. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye guhera amakuru yacu mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'inkengero kuko dusanzwe tubikora. Turakomereza n'ubundi ku ndondo ya Bijombo na Rurambo ndetse na Bibogobogo aho tuzo gukomereza mu mujyi wa Uvira. Amakuru yacu tukaza kuyasoreza nk'ibisanzwe mu mujyi wa Goma, aho hose turagenda tubabwira umutekano waho uko wifashe ndetse nuko abaturage biriwe. Reka amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire ya Minembwe centre ndetse n'inkengero zigize Minembwe. Inkuru irambuye Juste. Minembwe abaturage baho biriwe neza, umutekano wabo wifashe neza. Abavyutse baja mu mirima yabo bahingutse, ubu ngubu na mahoro batahutse bose ari umukwiro, ndetse n'abungeri baragiye bahinduye n'amatungo yabo babashe gutaha baratahuka amahoro. Rero gusa inkuru y'intamugongo yazutse muri iriya mujyi wa Minembwe ni urupfu rw'umuvyeyi wa vice guverineri rwabaye rubereye hariya mu karere ka Minembwe. Tukaba dutanze mpore cyane ku muyobozi wacu guverineri wafushije umuvyeyi wiwe ndetse na famiye yiwe muri rusange, ndetse tukaba twihanganisha n'abanyamurenge bose muri rusange yuko uyu muvyeyi wa guverineri ni nk'umuvyeyi wacu twese abanyamurenge. Tukaba dutanze mpore abanyaminembwe cyane aho uyu muvyeyi yaratuye. Mwese turabihanganisha ngo mufate uyu muvyeyi wacu guverineri mu mugongo kuko bagize ikibazo cyo kubura umuvyeyi wabo. Bityo nanone Minembwe abaturage baho nkuko twari tubibabwiye biriwe neza, ndetse n'inkengero zaho amarembo yose agize Minembwe kwarane duhereza Rugezi biriwe neza. Abaturage baho bwije amahoro, ndetse n'abasore barinda umutekano aribo twigwaneho ndetse n'intare za Sarambwe bameze neza, baratekanye. Irembo rya Mukoko ndetse na Pwenzero naryo abaturage baherereye cyangwa se baherereye hariya za Gakenke bameze neza, umutekano wabo urarinzwe. Abasore bamaze gufunga inkweto ndetse n'imbunda zabo bamaze kuzoza zirasa neza, kubera ko bazi ko isaha n'isaha umwazi ashobora kubagabaho igitero. Bityo nanone na za Mikenke umwanzi yakomeje kugenda agaragara hirya no hino, ariko kandi abasore bahaherereye bameze neza, umutekano wabo wifashe neza. Na za Gahwera nuko umutekano umeze neza, ariko bakomeje kuvuga yuko umwanzi ageze za Kijombo. Uwo nguwo ni FDLR uri kumwe na za Mayimayi Nishi bageze za Kijombo berekeza muri turiya duce dutuwe n'abanyamurenge cyane kaza Gahwera. Tukaba n'ubundi twibutsa twirwaneho no kubibutsa, ariko kandi turabizi neza ko mubikora neza, ariko umwanzi ntari kure, ari aho hafi yanyu, mube maso. Abaturage baherereye ku ndondo ya Bijombo biriwe neza, uyu munsi burije ari amahoro. Ibikorwa byabo rusange birakomeje, ndetse aho imirimo yabo nayo ikomeje. Nubwo hariya ingabo zihari zitaba zitanga umutekano usesuye, ariko abaturage baravyihanganiye kugeza aho nabo bazabonera amahoro arambuye, kandi amahoro yabo nabo ntagitinze ari hafi nabo kuboneka cyane, kimwe n'abanyaminembwe kimwe n'abanyarurambo. Reka tunagere no muri Rurambo aho abaturage biriwe neza, umutekano wabo ibo ubumeze neza, bawurindirwa n'ingabo zatwirwaneho ndetse na M23 bakabasha gukora ibikorwa byabo uko bashaka. Nubwo umwanzi atari kure hariya muri Rurambo azamuka ava epfo za Uvira ashaka kuja kugaba ibitero muri Rurambo, ariko amaduba aherereye hariya ndetse n'intare, umutekano w'abaturage biteguye kuzowucunga. Uburyo bwose umwanzi azazamo bazamugwanya barengera umuturage ndetse n'ibye.
ni muri ubwo buryo rero muri Bogobogo naho abaturage bahaherereye biriwe neza, umutekano wabo wifashe neza muri uyu munsi, aho babashije kwirigwa neza nubwo umutekano wawo bawucungirwa n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi, ariko umutekano wabo uyu munsi bwije ari amahoro. Icyo ntitworeka kugishimya nk'abanyamakuru bakurikirana iby'imuhira hasi no hejuru. Iyo abaturage bwije ari amahoro ni amashimwe cyane. Reka dukomereze mu mujyi wa Uvira. Ingabo nyinshi zikomeje kwirunda muri uriya mujyi ndetse zibuza abaturage umutekano, aho abaturage batangiye guhunga uriya mujyi bawuvamo berekereza mu gihugu cy'igituranyi cy'abarundi, nubwo muri zo ubwinshi bw'izo ngabo harimo n'ubundi ingabo z'abarundi, ariko kandi ni muri ubwo buryo abaturage bakomeje guhunga ubwo bwinshi. Urebye umujyi wa Uvira ni akajyi gatoya, ariko ibihumbi n'ibihumbagiza by'abasirikare byirunzemo, kugezamo n'abacancuro bo muri Colombia birunze hariya muri uriya mujyi. Abaturage nibwo buryo batabasha gukora ibikorwa byabo remezo uko byakabaye, ntibaja mu tuzi, ntibaja ku masoko cyane, ntibatembera mu muhanda kubera ubwinshi bw'izo ngabo. Niko bubanyanya nyasa, kubiba, kubica. Ibyo byose ni ibikorwa by'urugomo cyangwa se ni jenoside ziriya ngabo zikomeje gukorera abaturage hariya. Ariko muri ubwo buryo nubwo hirumbitse ingabo nyinshi, hari n'ubwoba. Izo ngabo zose zifite ubwoba kuko umwanya n'umwanya bashobora kugabwaho ibitero n'ingabo za M23 twirwaneho, bakabakura muri uriya mujyi kimwe nuko babakuye mu yindi mijyi. Kandi reka tubibutse abadukurikirana kuko Uvira irimo ihuriro ry'ingabo nyinshi, ariko kandi ibikorwa by'urugomo ari hariya byose bitegurwa cyangwa se jenoside, imigambi yose umwanzi afite ni hariya muri Uvira ayitegurira yo kugaba ibitero ahari ingabo za M23 ndetse na twirwaneho, cyane cyane ndore uko zikomeje zizamuka imisozi ya miremire ya za Minembwe. Ari ingabo nyinshi kandi gahunda yazo ari ukuja kwica abaturage no kubambura ibyabo. Ariko iyo ni imigambi bapanze kuva kera kugeza ubu ngubu, imyaka hafi 8 bapanga. Leta ya Kinshasa ku bufatanye na leta y'u Burundi bapanga ibyo bintu, ariko iyo myaka ikabishize batabigezeho. Reka makuru yacu n'ubundi tuyakomereze mu kiyaya cya Rusizi, aho ni za plene, naho umutekano nukumeze ndetse n'isubiranamo ry'ubwishi bw'izo ngabo, aho ingabo z'abarundi nyinshi zirunze hariya. Umujyi wa Ruvunge naho uherereyemo izo ngabo, Gatogota na Kamanyura umutekano waho ni wose, ndetse tugakuka tukagera Nyangezi. Nyuma yaho ingabo za M23 twirwaneho baherutse kuhakora isuku, baza gukuraho ubucafu. Mwabibonye ku nkoranyambaga ukuntu baje gukuraho bwa Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bwariko burereta hariya, baje kuhakora isuku neza. Ubu ngubu akaba ari umutekano hariya muri Nyangezi. Umujyi wa Bukavu uratekanye, umutekano wawo umeze neza. Nyuma yaho guverineri cyane ahageze, ibikorwa bimwe na bimwe hariya mu mujyi byatangiye gukogwa. Reka dukomereze muri Goma, mugenzi wanje Juste. Umujyi wa Goma, abaturage baho biriwe neza, umutekano wabo ukomeje kurindwa, umutekano wabo wifashe neza, aho abaturage bakomeje kwishimira amahoro bagejejweho n'ihuriro rya AFC. Rero uyu mutekano uri Goma tukesha intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu bakomeje kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Reka tuboneraho n'akanya ku kwiyama bagenzi bacu b'abanyamakuru bagenda batoratora udukuru ku maspace ya za X cyangwa se za Twitter, aho abantu bagenda baganira ku kintu runaka batahuza, abandi nabo bagaterura bakazana ngo naba ngaba, abandi ngo naba badahuje. Rero ibi bintu mugende mubizirinde, mureke gucamwa abantu, mureke guteza umwuka mubi mu bantu. Nta mwuka mubi uri mu ngabo izo arizo zose, zaba iza Noro cyangwa se iza Sud. Abo ngabo tuvuze ni intare za Sarangwe cyangwa n'Amadubu, cyangwa se hagati y'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose. Aho umunyamakuru
uwo ari we wese witokeje agahita afata ifoto y'umuyobozi runaka akayihuza n'undi muyobozi yishakiye, yarangiza akivugira ibigambo ashaka yagiye atoragura ku busipesi. Ba bantu bavuga ku masipesi hari umuyobozi muhasanga, nta muyobozi wa ARC cyangwa se M23 twigwaneho ushobora kuja hariya ku masipesi ngo atangire guterana amagambo, ahubwo abaterana amagambo ni insore cyangwa se n'inzererezi zigenda zikaganira zikagiraho zidahuza. Rero namwe mukagenda mugafata mukazana ngo musangije abantu ibintu ibitekerezo by'abantu bipfuye, mukagenda mubyitirira abantu ngo abangaba naba ngo ntibumvikana. Nta kibazo kiri mu ngabo izo arizo zose, nta kibazo kiri mu buyobozi ubwo ari bwo bwose. Ihuriro AFC ni rimwe rigizwe n'amashaka menshi atandukanye. Ishaka rya mbere ni M23, ishaka rya kabiri MRDP ariryo twigwaneho. Ayo mashaka tuvuze yose ni umukwiro, namwe akorera hamwe, bakora bumvikanye umutekano n'umutuzo. Ariko rero abantu ba YouTube za channel nishi mugende mugabanye amarangamutima, mugabanye gutera pressure ku bantu. Nta kibazo na kimwe gihari, ahubwo mugende mugabanye kugenda mutoragura utuntu twose mutoye ko hirya no hino nko kumaza kubiha abantu. Ngayo rero nguko uko vyifashe bwije hameze hirya no hino. Mukomeze mukurikirane Ikirura, reka dushimire cyane byimazeyo abakunzi bacu bakomeza kudukurikira, ndetse n'abakora subscribe bakagaragaza kuko amakuru tubaheza bayakurikirana. Ni vyiza cyane, biramotiva ababaheza inkuru iyo mwandika komantere, ibitabashimishije mukabivuga, nibashimishije mukabivuga. Rero n'abakora subscribe nawe utarayikora ugende ukandeho, ukenera ngo uzozibonera amakuru yizewe kandi ku gihe.